Indima kumele idlalwe ngabakhokheli kanye lalabo esibethembayo ekuqedisiseni ukusebenza kwezokusatshalaliswa kwemibiko lezindaba ezigabeni zethu. Abakhokheli kungatsha ezehlukeneyo ezigabeni zethu abagoqela amakhansila, abezokholo kanye labaqoqi benhlelo zabasakhula balomlando wokudlala indima eqhakathekileyo njalo elamandla kwezokuzwisisa ukusebenza ukuhanjiswa kwemibiko lezindaba. Yibo abancedisa izigaba ukuthola imibiko, izindaba kanye lolwazi oluqondileyo. Ukuzwisisa kabanzi ngokweyama kuhlangothi olulodwa kanye lokuxoxisana ngokwenzakala esigabeni ngendlela yokuhloniphana. Ukuqedisisa lokuzwisisa ukuhanjiswa kwemibiko lezindaba akupheleli kumaphephandaba loba emisakazweni kuphela. Inkundla zokuxhumana ekulenjini, ababhala imibono yabo bayithumele enkundleni zobulembu, intatheli zezigodi kanye lobuciko bokwaba imilayezo kubomakhalekhukhwini la kumakhompyutha sokusenza uzulu wamukele imibiko lezindaba ngobuningi ngosuku. Njalo imvama ukuthi abantu abazikhathazi ngokudingisisa lapho kusukela khona-ke lolo daba kumbe ukucubungula indlela lolo daba olwethulwe ngayo. Kubaluleke kakhulu ukuthi sonke isikhathi nxa kufundwa udaba loba umbiko othile umfundi yazwisise njalo aqedisise kabanzi ngakufundayo. Udaba kumelanga lwamukele ngendlela olwethule ngayo kuphela ungazibuzanga isizathu sokulotshwa kwalo. Ngaphandle kokuhlaziya kabanzi lokucubungulisisa ngokugcweleyo singathathanga hlangothi singena engozini yokukholwa konke esihlangana lakho laloba umlobi kumbe umsunguli elenjongo ezinxele ezilapho ukudala umonakalo. Labo esibathembayo ezigabeni zethu abangeke balwisane lokusatshalaliswa kwamanga usuka kusenzakala ngephutha bevodwa kungekho obasekelayo. Iofisi enkulu ekhangele njalo ilawula isigaba kumele ibeseke ngokuqoqa inhlelo zokuhlomisa kanye lokulimukisa izakhamizi. Uma iningi lihlome ngokupheleleyo kwezokuhanjiswa kwezindaba lemibiko, isigaba ngokwaso siyaphatheka kunhlelo ezenzakalayo njalo ukudonselana lokuphikisana kuyaphunguka. Kukanti uma uzwisisa kulutshwana esigabeni, imibiko engamanga isuka isatshalaliswe ngephutha ilakho ukumemethekisa ingxabano njalo icikele phansi umbuso wentando kaZulu. Ukuzwisisa lokuqedisisa kabanzi ngokusebenza kwezokuhanjiswa kwemibiko lezindaba kungumlando kumele siwabelane sonke. Lapho izakhamizi lenkokheli zazo zisebenza ngokubambisana, iqiniso lilalo ithuba lokunqoba.